niba ari prank reka zibe prank ubwo ngo twishyure ngo dukore kuri prank so stop no urukumva nimero ya Nzungu okay niba ari prank yirekibe prank so ziba muve muri bikave huruhu kicucu prank so who are you wo kumenya ngo bari muri prank muri gatoya Godfather iyo nimero mpaye ni ya nyira safari iyo nimero mumpaye ni ya nyira safari nkeneye nimero ya Nzungu ntabwo naguhaye ijambo bro please kandi uri mu Rwanda ntabwo ugeze muri Amerika ute stories muri Amerika nkeneye abantu bari muri Amerika bazi ikapo niba uzi kuri muri Amerika zamuka hari loro yimpe yinyohereze ya Nzungu yinyohereze umuntu utazi aba bantu I beg urabona ko igisataraje aduhaye story if you don't know this family hano dufite abantu babiri n'abastare disclaimer ntabwo tuya kujya hirya so murebe nukuri ko Imana mundebere y'ifamiye mundebere papa mundebere nukuri ko Imana check nje turabana hano turanasengana niba mubana munasengana uramaze urumva niba bashaka kwamamara mureke byese ko arwa promoting n'abavandimwe wa niba ari prank Imana ishimwe ukora iki ai Nzungu aranyitaba mamagare let's twumve no so I think you are nje nkene nimero ya nyira safari uyu bambaye nimero ya Nzungu mumpereze ya nyira safari uburi Nzungu yanyitaba yeah this is the guy nkene nimero y'umugore nkeneye nimero umuntu nkeneye nimero ye ukeneye guhumurizwa n'uyu nayo byo kumango muraturanye namuturanye ubwo ngubwo it's okay niba ari no gutwika ubwo ngo mureke tubamamaze nkeneye abantu kwanza kamanze ndore Sandra uranyumva Sandra fungura mic yawe urebe yego ndakumva aba bantu urabazi yego ndabazi twagiye ambonye ko nabyumva Yaba ntabwo ari prank first of all. Abantu bari kuvuga ngo ni prank ntabwo ari prank habe na gato. Yeah. Uriya Eva. Eva umuretse gato ntabwo turagera kuri Eva. Sorry. Eva turamugeraho muka Eva yacyari Eva ni wenye. Eva nk'icyamamare cyo kuri TikTok cyaciye ibintu bigacika. Nyiriminwa. Nyirinseko. Mwemuretse gato. Nyirindoro. Urumva? Sorry. Ikizungerezi turaza kumugeraho mu kanya. Reka tumaze tugere kuri iyi famiye yagiye gukora ikiganiro. Abana abastari mwaje kuri kamera, mureke kamera iyi plaque tuyibakorere. That's why we are here. Musharinge live. Godfather kunyumva. Uko byumva cyangwa uko bizi? Uko mbizi. Abantu bari kubangurira ni prank nta muntu aposting ibintu ngabira ngo ni prank. Ego. Mu mishanyafu barabyivugira wenyine. N'amajwi yiwe ntago ari prank kabisa. Ya safari kwa rankupa. Ego. N'abantu dufana twese twubaha. Nje ndi umunyamurenge. Ego. Yes. The proud yo kuvuga ko ndi umunyamurenge. Be proud sweetheart. Yeah. Ngwino hano kandi uko nyine turi mu bapanya uraza kwihangana. Oh yeah, come on. Umuntu uvuga ngo ngwira ngo ni prank basanzwe bakora ama prank kuri TV tukabona kuri YouTube every day. But that's not a prank at all, honestly. Yeah. Mubishagaenda nya safari afite. Godfather nunganiye gato ya Sandra. Uyu nyira safari dignity afite n'uyu nako cyane nyira safari dignity afite ntabwo yakora prank imeze gutya mu rugo rwe n'ibishoboka. I know. So recently aba bantu bajya bakora ama prank n'ubundi. Recently umugabo yakoze prank umugore ava ku kazi araza amukorera prank ivuga ngo hari umugabo wamwandikiye niba barahuriye mu iteraniro yacyuzinga umugore we kumuca inyuma. So yakoraga ibintu we yaba yakoze abihinduramo prank yo gukorera umugore we ngo hari umuntu wamwandikiye ngo hari umuntu bajyaga bavugana umugore arumirwa ariheba mbese atangiye no kurira
umugabo aramubwira ngo ni prank. Iyo prank yabo narayibonye, umugabo amwacuzinga ko yamuciye inyuma, ko umugore yamuciye inyuma. So the guilt, back to the point, the guilt uyu mukobwa afite ntabwo akora prank ku rugo rwe bimeze gutya. Okay, reka tubanze tugire kugira ngo abantu babyumve, mutubwire niba ingi bari prank ntabwo ari mwumve iyi audio. Eske iyi ni prank? Mureke mwumve. Ese nije nshuti nkirije ntabwo bishwe ryanjye batangaje. Uyu nije wabipostinze, uyu niwe mugore wa Nzungu wa mbere njyewe ndageze mu mugore wiwe. Sinzi ibyo bipapuro bampaye masinye hariya mu rukiko, ariko uyu niwe mugore wiwe w'isezerano, uyu niwe mugore wiwe ugiye kumubyarira, uyu niwe mugore wiwe, niwe first love wiwe, niwe karamata. Naho jewe nitombe, jewe ndanatse akandida, jewe ndi umucafu, jewe ndacomaze pi. Warugeze ngo ntabwo ari jewe fari, ntabwo ari jewe anti-fari, ntabwo ari jewe umunyasafari nyamuburi, ni jewe. Kubwire se na social security yanjye umenye ko ari jewe. Niko bimeze nshuti. Ikintu cyose kigira iherezo. Iyi niyo herezo yaje. Iyi niyo herezo yaje guys. Ariko bazizina umwana w'umuntu avume. Ese ni jewe nshuti. So sande zamuka hano. Hey. Hi Sandra, komeza. Sande shyira muri request. Ndababaye. So nanone ndavuga. Yego. Honestly, nimba ari prank ntabwo wayikora, cyane cyane twebwe abamambre abanyamurenge. Ntabwo wakora prank ngira ngo ushiramo ngo nje ngo umukazana wa Mitabu. Urumva? Ngo niwe mukazana wanyu mushasha, ntabwo yakora icyo kintu, kirazira mu muco wacu wa Kinyamurenge. Kirazira kuvuga sobukwe. Yavuze ngo iki? Yavuze ngo njewe ntabwo nyiri umukazana wa Mitabu. Ya. Mitabu so ntabwo, yes, papa wa Nzungu. And iwe kuntu nyine twebwe like mu bwoko bwa